نستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. O vjernici, tražite pomoć u strpljivosti i obavljanju namaza, Allah je doista na strani strpljivih. Sura Al-Bekare 153. ajet. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Allahu dželešanu se zahvaljujemo na svim blagodatima i nimetima kojima nas je On počastio. Molimo ga da vrijednost blagodati spoznamo u kontinuitetu njihovog trajanja, a ne zato što smo bez njih ostali. Salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem donosimo na njegovu časnu porodicu, na njegove plemenite i vrijedne drugove ashabe, koje na sve njegove sljedbenike do sudnjeg dana. Draga braćo, svjedoci smo da su teški i problemima velikim opterećeni dani kojima naša domovina Bosna i Hercegovina ove godine očekuje mirač. Pola njenog stanovništva pogođeno je teškom prirodnom katastrofom, poplavom, klizištima, a štete su nesagledive. Miračom su krunisane i sve one teškoće kroz koje je i naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa svojim ashabima prolazio. Zato uzvišenog Allaha dželešanu molim da ovogodišnjim mirađom budu krunisane i teškoće kroz koje prolazi naš narod. Tih 10 godina misije poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Mekki obilježeno je tajnim pozivanjem u vjeru, mučenjima i progonima, bojkotom, godinom tuge i tako dalje. Mirađ dolazi kao ohrabrenje. On je bio nagovještaj skorog trijumfa vjere. Bio je nova nada i poticaj na više žrtve. Mirađ jasno poručuje da poslije teškoće dolazi olakšanje. Mirađom je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, onom kojeg mekanski mušrici ponižavaju i progone, ukazana čast koja prije, a ni poslije nikome nije. Prošao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Sidretul Munteha, granicu na kojoj je i Džibril zastao. Vidio je što prije ni poslije niko nije. Džennet i džehennem su mu tada pokazani, a i sa gospodarom svjetova je direktno, bez posljednika razgovarao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazuje da mu je dat Urak i da je na njemu brzinom svjetlice putovao iz Mekke u Jerusalem, a odatle kroz 7 sfera nebeskih do Allahovog prijestolja Aršur Rahmana. Kazuje nam poslanik da je u mesdžidu Jerusalimskom imamio poslanicima prijašnjim, te da mu poslije toga dođe Džibril sa posudama mlijeka i vina. Poslanik je izabrao mlijeko, a da bi mu nakon toga bilo rečeno da je izabrao ono što je čisto, odnosno islam si izabrao. Potom se u više sfere na Boraku uzdigao i na svakoj od njih 7
prijašnje poslanike od Adema alejhi selam do Isa i susretali. Svi su se njegovom dolasku radovali i srdačno ga pozdravljali. Gore, kod Aršu Rahmana, Allah dželešanuhu mu je naredio namaz. I to njih 5. Objavio mu posljednja 3 ajeta sure El Bekare i poklonio mu šefaat za svoj umet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio džennet i u njemu između ostalog dvorac sagrađen za Omera radijallahu anhu. Taj dvorac, veliki Omer, sagradi svojom privrženošću vjeri i svojom pravednosti. Poslanik je vidio i džehennem i u njemu između ostalog ljude koji užareno kamen jedu. Od Džibrila je saznao da su to ljudi koji su tuđe uzimali i sebi prisvajali. Vidio je, kaže poslanik, i 4 rijeke, 2 džennetske, te Nil i Eufrat. Tumačeći ovo poslanikovo viđenje, ulema kaže da je to značilo da će dolinu Nila i Eufrata doći islam i da će tim riječkim dolinama se razlijegati glas ezana. Poslanikovom mirađu, zahvaljujući, svima nam je, braćo, mirađ danas omogućen. Dobio nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem namaz kao najveći mirađski dar i tako svakom od nas omogućio da dnevno 5 puta odemo do Aršu Rahmana. Svakom od nas omogućio je da sa gospodarom direktno razgovaramo i da čineći seždu njemu najbliže budemo. Poslanikovom mirađu zahvaljujući prilika je svakom ukazana da na teškoću odgovori smireno i iz nje izađe jače. Uzvišeni Allah dželešanuhu u ajetu koga sam citirao na početku hutbe poručuje: O vjernici, tražite pomoć u strpljivosti i obavljanju namaza. Allah je doista na strani strpljivih. Namaz nas, braćo, uči da strpljivo podnosimo teškoće, jer iz objave učimo da poslije teškoće dolazi olakšanje. Namaz nas uči, a u njemu se gospodaru predamo da dunjalukom uvijek vjernik ponosno vodi. Božji poslanik u hadisu kaže, kada opisuje stanje vjernika, njemu je uvijek dobro. Kada ga zadesi sreća, on zahvaljuje, a kada ga zadesi nesreća i belaj, strpi se i opet se gospodaru zahvaljuje. Družeći se kroz namaz sa gospodarom svjetova, znamo da je on s nama uvijek i u svakoj situaciji. I sada, kada nam je teško, kada se nosimo sa teškim teretom poplava i gubicima velikim, trebamo znati da je gospodar uz nas. On je svemoćni uz vjernike. Zato vjernici ni sada, niti ikada ne gube nadu u Božju milost i njegovu pomoć. Nije ni poslanik gubio nadu, proživljavajući sve one muke i tegobe, sva ona zlostavljanja i bojkot koje mu je bio izložen. Mirađom je nad tim teškoćama poslanik triumfovao, a i mi danas porukama mirađa se opomenimo i odlučno, uprkos teškoćama, s jakom vjerom i neugasnom nadom kročimo dalje, jer vjernike čeka pobjeda. Da bi tu pobjedu zaslužili, nužno je mirađske poruke čitati jasno. Jedna od njih je nužnost jedinstva među nama, a to je uvijek naglašeno, a posebno sada u teškoći, baš kao što je jedinstvo poslanici prijašnji iskazaše time što su stali iza Muhammedom najodabranijim među njima klanjanja. I mi, braćo, stanimo jedinstveno, složno, na stranu nesrećenih, na stranu onih koji su u poplavama i klizištima ugroženi, jer sutra, ko zna, možda ja ili ti možeš biti poplavljen, ili sutra meni ili tebi kuća može osvanuti bez igdje ičega. Vjernik uvijek bira pravu stranu. Stranu na kojoj će zaslužiti boravište kraj rijeka od meda i mlijeka, kraj džennetskih rijeka. Poslanik je, sjećamo se iskazivanja, izabrao mlijeko kada mu je bilo ponuđeno, a to objašnjava simbolični izbor islamskog puta, onoga puta na kojemu je brat uz brata, na kojem smo kao zgrada, čije se cigle stalno
Ako budemo na tragu mirarskih poruka u jednom safu uvijek, a u nesreći posebno, tada ćemo se kretati u doline džennetskih rijeka koje je poslanik na mirađu vidio. Mirarska je, braćo, poruka da pravednicima mjesto u džennetu zagarantovano postoji. Omer radijallahu anhu kao simbol i prvak svih pravednika tamo ima svoj dvorac. I ti tamo možeš kuću imati, ali je zato potrebno ovdje, na ovom svijetu, to mjesto djelom zaslužiti. U ovim danima nesreće u kojima dočekujemo mirač, pravednost se posebno vaga, kako kod onih koji pomoć prikupljaju, koji pristignu pomoć dijele, tako i kod onih kojima se ona dijeli. Budimo muslimani i dijelimo pravedno. Budimo muslimani i ne uzimajmo što nije nama poslano niti namijenjeno. Nije pomoć stigla onima, niti je namijenjena onima u čije kuće voda nije prodrla. Niti je pomoć namijenjena onima koji klizištima nisu ugroženi. Nama sa ovih naših područja, od rijeka udaljenih predjela i sa spratova viših je zadaća da pomognemo našu braću i da pomognemo naše komšije koji su ugroženi. A nije nam zadaća da stanemo u red i zauzmemo njihovo mjesto i da ono što je njima poslano uzimamo sebe. Ne zaboravimo, braćo, ljudi koji su pretrpjeli štetu neće trebati pomoć samo dok traje ovo stanje, već mjesecima i godinama poslije. Imajmo to na umu. Zato ne uzimajmo mi koji od Allaha, koji Allahu hvala nismo nikakvu štetu doživjeli, jer će nas ono što uzmemo, a što nije naše, sigurno u propasti u džehennem odvesti. Ne vidjeli poslanik alejhi selam u džehennemu ljude koji užareno kamenje jedu. To su oni, kazivao mu je Džibril, koji tuđe u svoje trbuhe unosiše. Kako će pred gospodara svjetova onaj koji je u svojoj prodavnici u danima nesreće poskupio osnovne životne namirnice i unesrećio još više. Takav na tuđoj muci i bolu zarađuje, a sigurno zna da tim činom, brzim korakom džehennemu korača. Poskupiti vodu, brašno, da ne nabrajam, u danima nesreće grijeh je veliki. Gdje su nam, braćo, muslimani poruke mirađa? Gdje nam je naša vjera? Gdje nam je moral? Dokle smo to stigli? Mirarski poklon su 3 zadnja ajeta sure El-Bekar. U njima se nama kaže da nismo zaduženi preko svojih mogućnosti. Shodno tome, jesmo zaduženi sve ono što možemo, a možemo i mogli smo izaći na ulice i pomoći očistiti. Mogli smo pomoći komšiju nesrećenom da se zaštiti od klizišta. Još uvijek nije kasno naći se pri ruci svojoj bratu i sestri i u tome potražiti Božije zadovoljstvo. To djelom našim stečeno zadovoljstvo Božije vodi nas u onu grupu koja će biti primatelj posebnog dara miračskog, a to je šefaat Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Šefaat za one koji namaz klanjaju, a oni ih odgaja i mijenja. Šefaat za one koji su svjesni grijeha, pa i kad ih niko ne vidi, po pravdi postupaju. Šefaat onima koji su uvijek tu za svoga brata i uvijek su spremni biti na braniku vrijednosti vjere svoje. Ovih dana pročitam jedan zanimljiv komentar i razmišljajući o njemu, uvjerim se da je to uistinu tako. Neko je napisao sljedeće riječi: kada dođe poplava, ona odnese sve, a na površinu izbaci samo ljude i neljude. Posmatrajući ovu situaciju, doista je to tako. Poplave su u mnogim krajevima naše zemlje odnijele mnogoj našoj braći sve, ali su na površinu izbacili ljude i neljude. Uzvišenog Allaha dželešanu molim da mi budemo svrstani u grupu onih koje je na površinu voda izbacila kao ljude. Molim Allaha dželešanu da poruke mirarske usadi u naša srca, kako bismo bili od onih koji nesreću i zlo ne zaslužuju i koji je ne doživljavaju. Jedna
ili jedna od prilika da budemo svrstani u ovu grupu spašeni i oni koji su Allahovo želešanom zadovoljstvo stekli jeste nam ponuđena i danas u vidu Srbije, odnosno pomoći stanovništvu u poplavljenim područjima. Naime, Rijasat Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini svim hatibima putem ureda muftija uputio je sljedeći dopis. Imajući u vidu tešku situaciju u našoj domovini, u velikom broju medžlisa i džemata koji su zahvaćeni elementarnim nepogodama, koje su izazvale ogromne štete i još uvijek nesagledive posljedice Reisul Ulema, nalaže da se u svim džamijama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u domovini i dijaspori, danas, 23. maja 2014. godine, odnosno 24. Redžaba 1435. hidžretske godine, organizira Serbija za pomoć pogođenim područjima. Prikupljena sredstva na pomenutoj Serbiji potrebno je blagovremeno dostaviti na posebno otvoren račun kod Vakufske banke pri Rijasatu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Rukovodilac vjersko-prosvetne službe dr. Amir Efendija Kaprić. Dakle, danas, ako Bog da posle džume namaza, Serbija za pomoć stanovništvu u poplavljenim područjima. Znam i za pohvaliti je da je veliki naš broj džematlija uzeo učešće u skupljanju osnovnih životnih namirnica kao i odjeće za područja koja su ugrožena ovim poplavama i u nevremenu i molim Allaha dželešanu da njihovu žrtvu, da njihov trud primi, da ga ukapuli i da ih nagradi svojom nagradom. Amin.